Vite, Daniela. Daniela. Carlo. Poprosím vás, aby ste sa tak usporiadali, aby všetci ste videli, aby všetci boli. Prosím vás, ste 2 metre, jak som vám hovoril. Prosím, aby ste všetci naozaj videli. Malý Hiždaň, poď, prosím sem. Poď, ty si sa mnou. Io posso dire come sento il pubblico slovacco, lo sento un pubblico calorosissimo che ha partecipato intensamente dal primo minuto all'ultimo a questo concerto. Môžem povedať o celom publiku v Košiciach, že bolo celkovo bez slov, nemá slov, bolo celé vrúcne a sprevádzalo od začiatku koncertu až po koniec koncertu. Je veľmi spokojný a šťastný. È un pubblico che ci ha aiutato, come vedete, che ci ha aiutato a portare in fondo bene questo concerto e la sua partecipazione veramente ci stupisce. Ako vlastne už povedal aj na pódiu, bolo to naozaj skvelé prijatie, ľudské prijatie. Pomohlo mu dokončiť koncert naozaj v radosti, šťastí a bol naozaj veľmi prekvapený prijatím. Che è arrivato da questa città. Bolo to láskavé pozvanie z mesta Košic, aby prijal pozvanie. È una cosa di cui abbiamo cominciato a parlare già molto tempo fa. Vlastne už pred nejakým časom začali rozprávať o tejto možnosti prísť do Košic práve na koncert. Ed è un invito che ho accettato volentieri perché è la prima volta che vengo qui e quando si va in un posto per la prima volta è sempre una decisione nuova. Áno, a prijal to vlastne nadšením, pretože je to miesto, kam prišiel prvýkrát a všade, kde ide prvýkrát, ide s veľkým nadšením a s radosťou a očakávaniami, čo bude. In questo paese c'è una grande tradizione di musicisti e di orchestre, buonissime orchestre, quindi è stata una scelta dovuta a questo. Vlastne všetci talianskí umelci vedia, že práve v týchto našich oblastiach, či Československo sú vynikajúci umelci Mýtnice orchestra, tak práve preto si vybral práve tento orchester Česko. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Good luck. Thank you.